Kebeli bagan ika kam po dis council KHADC. Kalau don kerja kendo, jom baru ki MDC ke belah Syajir, nak kini ki kat Newly constituency dekat bak parti. Te bagi sim ya kini karai. Bakarai kalau ba kumba ke parti kelalet ciki pai ba nak kapor sekapor. Banyak persyak ya ke jing penserwakai ya ke bisa pai ba ke jing peluput. Te bat ketika wei naki jing community ki ba pai ba ula community bala ka voice of the people party ka yolat pan sinsyari kan ka jalai ka jingi kan ka wei ni ki sinjam ki ba ka party kan hapan shim te kum ka ai ka bangi ngala kren ma pai ba ni smo ba abagi pai ba ki lailat ini bangin sinsyar marwei hapo KHADC sinjam ka baning kong ai ka bangi so di bale ka bangin pentikna ba ka ai ka bangi la kren chu pai ba kan nom kumta Tadi nama kita tahu ke parti rengkat bagi ni KMC baru nilarai bangin tahu ya ke isi berit om ke bahe kumba ke julong hagi senem ki balalendo. Kini ke isi ke jengi kandon tang shipongut kentuk ya chairman bad ya vice chairman. Kapamut ke isi kandon prangut ke legislative mah chairman bad vice chairman. Kata kadi koi kabar ki ko abad penso. Syaki pai ba ling ba jang pikilat pathai kubor kabar kalong ba dakoi ke jingmut ringkat baru ke MDC ke job barka party ila shimikarai banjir iba strong pillar kharjana kumu chairman jongka district council nang tai ba kenjo muri MDC na mahoti kumu vice chairman nang ta iba shembor lang rinja UMDC bala Syajid na po like ro lang kadem kumbu chief executive member lembat ki nyungut pat ki EM kap kentup iba Powell Soklet na mau tarashan ba sebor lang warba na mau kenro iba pen kraw boklin kharjarin na mau kerwat ikong titi majau na laim khra malki kong ai bandap lin lingdo nonglai na milim constituency ba Winston Tony lingdo na nong thamai isnei hing na umroi constituency kini kenong ki court jong isi sebab parti rengkat bagi KMC baru nilarai nak kamta kali isi apa KHADC.